Porque l'altra cosa sì, perché tu che fai la sei. Famalola het. Perché ha come nel my affirmation. A me ko che ho provato un altro. E do magari mai a sedia o da mai ai wisure. Però quando mai che sta proprio quello no. E che they fail to see that the Bible seems o mai na que fail to reckon with the paradoxical nature of Scripture. They don't want to know that what the Bible seems to be is not what necessarily is. Kau na was fight tu ni na to lui go me ai o moni to tapu. Ke tapu ni le vai na matapa ke to ya ko mai ka me fo ko ni. Ko fa ma ra ya. Na ko ka. To mari. Perché fa male che fa poro. O tu è un challenge di tal colore si fa no. Kalau dia itu dia atau orang bermahu berfollow atau therefore ketua. Kalau mereka bermahu biasa ya, the basis of union of acknowledge the witness, the framework both. Okay, I live in God, be a written, lead way, be a written way. Can I have this one? Bukan sama flow, kalau memang semua nak kawal mesti orang ni. Yang saya terlatih itu. Sim. Tu faz não é que vai que lá está I'm supposed to be a Christian. But I'm not Christian. I mean, kau ada meyai tahu tu begitu. Malah orang ada paradoxical nature. Kalau tak begitu defend tak mana. Sebenarnya pada kita tahu bukan apa ini. We want to go to a place. We look for the signposts. Get directed look if we do of the other. But the majority of Christians, instead of going to the place where they want to go, they choose to recite the signposts and happy. For God's sake, leave the signposts and go to the place where you want to go. Como é que
Clinical psychologist, joku oma lahjaton, mutta on mahdollista
foi pes fo o ne mo wi ke ka fa ke kau te ta tol ko to ko li liu ko to pe ngo fe hu i ko ko ye overnight ko li liu ko to pe ku wa de mini au ta ho fu ta o wa no ka ke ta ka mata mara to pa he sa su na to pa ke ko tai mi ko ni ko na tu ni mai ko ke fe tu ko te pile orita me pipiki ke hori si ko ke ma tu lo to na ke ama fanga ha ya kai ke nau te tari ke hike fu mea tu tapu ma tu e loto mai mo fa tonga e ngai ses metodisi tai min vida matoga america ka mata ke fetu tu slowly but it's there ka ko ta lo me he Vaticano no wa foi diriu ko ya o au ke ahon o te pe ke to la hi pe fu ka bo sia na ke pipiki pe na to foi mea moto ko tu ya ko mea ko no me he to ta to la ko ni tau ka mata e tau to ko ni ma tu kwat mo fa ka fo ko ya o si o ane ke folofola ke foi ata fo o mai ke fai ke fola o wa to pipi ke pe fu me a motua e ko me e ko ai ya ngai ko tari ko na ko na fai ma o pero tu pe ko to i ho ta no te u ka wa ko no i to fi ha pe ko no ma ho ngai ko to ko ra ya e tau whanau me whakaukau. Mohana toi whenga ke toi ame mene whaha rea e toko koni. Ngai whonga ke tala noa i le lei. Heu whenau pe space kakai ko whatata pe. Tai wana hawa e oso ki a ko. Kono mo ni u whoo. Tau te ango eu te amo whakehea to sino mo te whakau a te whanau. Ope, te uki aia tau no e ko poa. Mo rei wana ma tau no e ma wau. Mo ke hau ni kau ke toi tui ko ke toi tapu. Ka ngau te sio, ko konga e, ko haha whonga no kamata e tala noa, mo ki space, ke ua aro tau wanoa, tai ti tau ki i vau te anu, ngā i liu i tau ngāo. Whawheta. Le comment est content de faire le sionnet de la veille de ma vi no peut être tau lao tau na tau no que na fato que interest que no tau lao ma vi no peut être tau whose interests are we serving by doing this reading? Io calcolo cui a quella che allora li riu e toi tapo. Alo ene cui o li riu e toi tapo, ma o maia o lau e au, nei kai che li riu o taria e ki ka ne tai tai. Ma te ulava au che va. It takes the difference. O ko whakamalo atu, pa hange ko e tapua ki o ko inasi ai, pia mo i tokolahi o e metotisa nusilani, i he tō vai he matawai koe ni. Pia aia, o kukai ke fō koe ahoni ko whiwhia mahino kia lon me koso mo sifahingano te a 40 years behind wa aret whina. Kai kehe, ko klave, ko whetokon pia ia ke whehui nei whai e iweri nuku, whai whakau e ringa toni, ai whonga. O ko tui ke whonga, it's a total approach. O ku ikai, ko i kau whai whekau te. It's a whole congregation. It's a whole Methodist church. Ai o ku wai kamata ai family lelei. Polo kalama. As mission as anusilani. Family lelei o iai ai family varele. Happy family. Family akorele. Family ako ilo otua. Family mo uilele.
sino mo uilele. Pe akuma o ku tau I heni, pe ako mai mo e whanau. Younger generation, e kumau I o kunau I nas whakataha, mo e kau whaiwheka mo na ngai hoa, I he mea kai o pongpongi. And I don't have ke wano tānoa ke young generation, the head the young generation here, ke whai na tolu ai. Ai konga ko ia, hono whakamatara, because they know how to connect with their generation better. He ko alata mo foi moritonga, it doesn't fit. That's the total approach I believe in, and it's working well. Ko ave mai mo tu plot, ma no fo mau ya kaluseti mo ako angelo, homa generation. I believe in the total approach. It's not it's 5 out in our own congregation. Sometimes those at the bottom of toy for inuya or teka ko ela for nga ka teka ya to o toki tupu ya heveli. I coconut theology go I'm not happy. Malo opi. I wrote down contextual Bible reading and application from your sharing. And if we notice, recognize and respond what's actually happening in the church, I've observed it for 42 years since Dad started at Methodist Schools. What we notice is that our young New Zealand-born young families are choosing a different pathway in terms of religion because the message is constant, it's instant. That's the difference. They come back to our traditional churches for the identity, language and culture. Not all, we're still here in the church, but that's a noticing. So as a church family, we need to notice what's happening and we need to recognize it and respond. And your teaching today, Nasiri, has shown us that the Bible needs to be interpreted in terms of context for today. We learn from the past to move forward. So that's really important. And I can easily just sit here and be quiet as a younger generation in terms of our setting, but I feel of Mahuina because I've observed it. I've lived through this journey of Methodism in New Zealand, and when Dad started the church back in the 1970s, lots of ministers here were still youth then. They're the ministers now. That generation's gone. So it's really important for us that they'll notice the reality. What is the true reality of the church? If our young families are going elsewhere for that spiritual guidance, what are we doing? We need to interpret the Bible in terms of context for today so that we can build families like Malik is talking, happy, successful families. And look at all of these flags in all of these different countries, and not forgetting that we're Tongan and our grounding being given to God as people of God. So I've noticed over the 40 years being here that we've shifted. There's a big shift in terms of our families. And if you ask the younger generation, we need to have a bottom-up approach. We need to listen to their voices. Because often we sit in the whakapolo, it's silent. That voice isn't there. But if we're building for generations for the future, that voice is very important. Just wanted to share. Cuando no le va a ver contexto, cada maungi la gente tal de tomar tú, pero todo eso debe estar no is also context. There are four
whakalangu ai, whakarea ai, whakaukau e context na tiki na po. He ka taina na, o tāo whakapolitikare e kore. Whakanga e wini kau, facts don't come to us innocent. They never come naked. They are always clothed color. Tōna ko hela ki tai ki. Tôi tao cá nó nguyên cái cổ mà tao về đây mai cổ mà cô phê tao quan người mà cậu phải phê cậu cô hao cái tao cá nó cái tao cũng mà tao cá nó cái lốt cái tao tại cái tao ít lốt có hai cái mà tao lốt của cái tao nó anh đấy cái hệ bên này mà ít ngang nghe chạy mình ít tao phải vào còn bây giờ cô tôi qua mà cái cái tôi ta học có to về hết có hai huynh ngọc về lột tuổi hai huynh ngọc cái gì đấy các bạn thì tao cái tôi có là ta thì có học về lột tuổi kêu mà ở đây kêu mà ở đây kêu mà có học về lột tuổi ta thì nằm cái nhiều cái lần mà không ta thì tôi ta kêu alukihewan kêu alukihewan tadi tu kata saya kerei mui keu kerei kei senta pe tahu tu ya kita lagu tai ko na wang na nam tu tonu poto kako tai ko aku ku hau be rotu ko kuri ate ko ma ko na ko wa ke ha ke ilo a me ke fai pe alagi ngani asiko kêu ilo ai kêu phai về đây gai ai ngao ai tốt tập có uhi ngay cái cù tu à cái kêu phía ao thì hết bạn ông cái kêu phía mạo này ông ông phía phai về đây ai ngao ai xí oba ông ta làm này hết tốt tập pe he về mà có ao thì là đi có phai protectia có phai về đây im mà mai này với có xí su về làm cái phai ngao cái có khi này cũng có phải một bên gặp phải cầu có chỉ phán ông có thể mà làm à phải như đây cái album lăng phải như đây cái album xe mà ở album có thể kêu là sự cái có album ya quý hen gì à ya tao tổ các bạn thì tao đi liêu mà sự biến mà tao mua ăn tao có tủ cái tao phải tôi tao mua cái này imaman có sai có phải protect hay là có phải như đây imam có phong ai ka ko funga ka mo tol ko to tu ke olo ya ki ka tai te na ta no ania ke mui ya mo ko ai ke to no ma mui ko ya meche Lo digo fango Maria ni la to fa sa pa de go fa no ta fa ri hola. Ya ko tala no ani la to fa sa pa no sila. Fa ka fo fo mo workshop ni afi. Fe wa ha ak mo fo wale la to fa sa pa de Australia, America. Ya fa no fa matala fa ka o pongin. Silapa ange dem no to ha ya ik ai fonga ke liliu ko ha fonga ke ngau ke silapa ko ke ko silapa fa mo fu no ngau ke no silan ke kalaskin taka de ni ko tau ta wol da ko fu itala no la la ye ko ko tala no ke fu ka mo tua mi ka ka ye pero mari ke fa ye ne ko na ye ko ma ko na ko so okay primero que fa mari na ko yeah mai ke ko yeah malo de iya deve per mari di fare con quella e dopo ma e coi buona famata iya famata tu mo le fa ai fa che feu coi fe ui fu kana nai coi ha ta tu buen a sila palolo tonga ai ko fai no ko ya ke ta fa no
Ko ha toi fonga fo. Hangena fa patala fa ka nai. Ko ngahi lele en yo toi tapu whenga i ke hinoi i ke he tau whanau. Whai mawhua pete ko ia. Aia, ka paurewa hangere whangamatala a election en ai o take time. Ke whenga ke whetukutuku pe me horisi ki loto. Au tani tau, koe wheu i whualangi whekau, koe whenga ini, ke tanumaki tau wholofola, tala noa mea te rei ke tau whanau. Pai ki tau te whemau ki tau tala noa mai mea, o pātō ki hangere whangamatala toi tapu. Pea toki atuat ke nau aluko o ke ngahi kalasi ki olonga pe teolosia, pea toki whakakau mai ai. Ka koutui koe whatunga le lei peni o kuiai loloto ngani, ko whenga i te tanumaki mea le rei, maa e tau whanau e whai whakau. Ka toki au ke nea mo koe ngahi whutu whakau kau e ke kau. Koe ia me koe. We are covering up. And covering up is worse to the crime. Oh, my father, I'm not a brother, man. I'm a woman. Utawa ko e wha nau mai brother. Ka mai la kai tu si tu wa te taku i whahai o tāhi. In the tower of war. We never take into account an interest at all. We never ask, how many roles are exactly in the hour? But what about allow the kids to read the Bible as kids and look for kids' voices in God. Although other kids allow it to be improved, it can't talk about it. That's good for her. The message to the find out it also we reading. Give those silent voices a reading. When we try to avoid it, without trying to find out, it's okay to be silent when you are abused. Yeah? It's okay to keep your mouth shut in cases of violence. It's not okay. But in doing so, we are complicit. If I the problem, we are misreading text with a different audience. Here's what I see, Lord. Omaro at kau ko ina ko haul. E ku ke whakaara ki mautole me ala he tō. Ula ki ulahi pe tau la ta toi toi tapu is black and white. A honi ku ke tala mai there's a grey area. In the grey area, ko mea ko periphery ko toi tapu extend ko tau tō. A whangalo ma pe ki tau tō le tau tau la ta toi toi tapu is black and white. Os. Ko honi ku hanga ki mautolo, there are grey areas in the Bible. Ko periphery na ia ko sisu. I tawa ko grey area. Ko ta wata ia, ai ko ta fono ngamoia. Ko tui ko mea mawinga ko ka kita tolu. Ki tu wa ta lawa to itapu is black and white. Ta lawa to itapu ia mea ko ni fa mali ko e a. Padana ke tok mahino ata to itapu ia i ura sapat na mea ya to itapu. Na fa mau klikit sapat e pora to klikit ia. Tok mahino ka ta ako ia what it mean ke ta sapat ke mo. Ko foi me na ko ia ko me ia. E liu e fa ka ga sto treke. Malo fa se. Hello. Last week, let us try and save God from the church. What the talk about see to work in rock is God is much bigger than that. Yeah? There's a point that one was about God. Do not become a bibliolatry. Or a tauhi ai tori i toita.
sea o Aotearoa ka mawhawhikau pule. Ka mawhikau tangata ek whawhikau, ka mai si kau whine ek whawhikau. Pea mo ki nā tō katoa e kau whawhawhonga pea me ngā kol whenenisi ki whakataha koe ai. Whakatō atea. Ai loko honga ia moana. Ai mau e whainga maari mea te kore me afi pea mo ta hona. Te ke tuku mau polo. Pea koe tāpua kia te ki mau polo. Wa mea peke whai kai ngā lotu. Open mind, open heart, open doors. Tak taha whoki atu mo mo mai siasi. O whakamā o koko mo mai siasi ke o a hoko koe se kasi. Kai hoko koe se tau si isu i he tau ngahi pot siasi. Pea mo whakamā o koko o to'o pena hi mea au ngā. Ke mo whamo ui a ngahi lau maari e o takai o tau siasi. Whanau mai peru whawhikau ka pea. Ko ai o watu ai logo honga ia mo ka te koe. Pea koe ki sila koe no ko toto koe ki whengu mai ia. Ka ofa peke ao na yo mo wheme haki no ko hoa me whanau I ngau ai eki. May God continue to bless you in your ministry. Ka ma ofa la hea te koe.